Lenganza kwethu kuyona-ke i-Chef Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Lana-ke bafowethu lo enembona isithombeni-ke umhlengi wakwaKhoza oneminyaka engu-28 owagwaza unina-ke namalunga ayisithupha-ke emndenini wakhe kwashona-ke amahlanu eBethway laphana-ke eBergville ngo-October kuwona-ke lo nyaka kuthiwa-ke umndeni-ke laphana-ke awusizwa laphana-ke isicelo sakhe soxolo laphana-ke noma-ke ngizothi isixoliso selungilaso-ke eligexebezwe-ke odilekajele abahlanu emva kokuvuma-ke amacala-ke okubulala izihlobo zalo-ke elazibhokota-ke ngombese-ke laphana-ke eBrithani eBergville ngo-October kuwona lo nyaka. Umhlengi Khoza lo ugwetshwe-ke yinkantolo-ke enkulu yaseMgungundlovu-ke ngolwesihlanu emuva-ke kokuthi-ke egonyolukile wavuma-ke amacala wase-ke ecela intethelelo-ke emndenini yakhe. Ekunyuluka lana-ke uKhoza usole ukuthi-ke kukhona-ke owafaka ukuthile esiphuzweni sakhe ejointini-ke ayebuka kulona-ke ibhola ngosuku olwandulela-ke lesigameko. Ngosuku-ke lesigameko-ke u-October 12 uthe-ke wayekubo kwafika-ke ubabekazi wakhe-ke ebavakashele nomndeni wakhe. Uqhubeke wathi-ke babehleli nje egumbini lokuphumula-ke ngesikhathi-ke unina-ke emnika ukudla wadinwa-ke wakwenqaba-ke ngoba esola-ke umzali wakhe ngokumthakatha. Laphana-ke bafowethu uma siqhubeka nodaba luthi-ke uvumile ukuthi-ke ayekade-ke ekwenza kwakuphambene-ke nomthetho futhi-ke uyaxolisa ngaso sonke leso senzo-ke futhi uyazisola. Laphana-ke unkosikazi-ke Phindile Khoza ongudadewabo-ke kaKhoza laphana-ke owasinda-ke ngokulambisa nengane-ke yakhe uthe okwamanje akwamukeleki noma-ke uxolo lolo alamukeleki-ke kuyena-ke umfowabo. Uthene-ke uveze futhi ukuthi-ke laphana-ke bewumndeni bebehlalele-ke uvalweni-ke mayelana naye lo mbhemu noma-ke ngokwesenzo-ke sakhe-ke lo mbhemu laphana-ke. So uma-ke siqhubeka nalolu daba nganza kwethu-ke kuningi okuvelayo ukuthi-ke le nsizwa le engathi-ke ibivele-ke inako lapha ukwenza njani-ke ukuxabana nabo laba bomndeni. Kodwa-ke siqhuba ngokukaKhoza uphinde waveza nokuthi-ke bewumndeni bebehlalele-ke kulona uvalo lokuthi-ke engase-ke futhi aphume laphayana-ke khona ejele. Uzichithile-ke njengamanje iy'nsolo ezenziwa-ke uKhoza zokuthi-ke unina wayemthakatha ethi-ke ubesemane-ke enza izaba nje enkantolo ecabanga ukuthi-ke izomdabukela bese-ke imthambisela-ke sona isigwebo. Enkantolo-ke umshushisi u-Advocate Zinhle Sokhela ufundele inkantolo-ke izitatimende-ke zemindeni yalabo-ke ababulawa. Izingane-ke zomunye-ke owabulawa zithe unina-ke wayengumuntu-ke onothando ziveze nokuthi-ke seziphile-ke noma-ke seziphila-ke ngakho ukusokola ukweswela nokuthuthumela futhi-ke isithombe-ke sesidumbu-ke sikanina wazo esasidindilizile-ke siyohlala-ke sikhona-ke emqondweni wazo. Kuzokhumbuleka nganza kwethu ukuthi-ke uKhoza wayibonga ibheyili ngo-October evele khona lapha enkantolo yemantshi yaseBergville. Ukukhulumela-ke uphiko lokushushisa i-National Prosecuting Authority KwaZulu-Natal laphana-ke unkosikazi-ke uNatasha Khara uncomeke umsebenzi-ke wethimba-ke labashushisi namaphoyisa-ke lapha njengoba-ke esiqhuba nalo lolu daba engeza-ke ngokuthi-ke umsebenzi-ke wabo-ke uqinisekisa ukuthi-ke abagilwa bathola-ke ubulungiswa. Ukumcaphuna nje uye wabeka ethi-ke banethemba lokuthi-ke izigwebo-ke ezifana nalezi zizofeza-ke ukuzimisela kwabo nje noma-ke kwabo njengoba besempini-ke yobugebengu. Kushona-ke laphana-ke i-National Prosecuting Authority. Bafowethu ake niphawule ngalo lolu daba la kwi-comment section nizwakalise imibono yenu. Danko.